Sanibonani, sizoqhubeka la sigcine khona last time nobuso bethu. Ngiyazi le video ukuthi yinde kancane and bekumele because bengifuna ukunithatha like step by step, like baby steps yabo, since accommodate wonke umuntu, especially akungakaze beyenze animation yabo. So ama-steps engwenzayo la are-repetitive amanye wawo, but ngenzela wena ukuthi ukwazi ukujwayela uwabambe as we go along yabo. So le video le akuphoqela ukuthi uyiqede ngosuku, qeda even in 3 days or 4 days. Abantu abenza animation balithatha ngisho isonto benza ishot eyodwa, so ishaye kancane kancane and then izogcina ihlangene. So yeah, sesingaqhubeka ke. Just make sure la kuma bone collection wonke ama layers owasebenzisile uyawavula, like ubuso, ulimi, evil eyes and eye assistant nomlomo or whatever indlela oname ngayo, but lokho upresse konke, press u-I konke ama keyframes la onelokhunga khona, onama poses akho khona, ne? Since wazi ke ukuthi i-character yethu bese izosuka la, iqale ibheke ngala, bese ibheka ngala, and then bese iyajika from le direction izobheka ngala, and then bese kulandela le, yabo. Even abantu akade baqala ku-animation, they always record something be-actor leyo nto leyo, even kungeke be-perfect phela, but kuzokunika lokho ukuthi okay, ikhanda lakho malijika isikhathi esingakanani, ume isikhathi esingakanani ngala before ujika uzubuye ngala, yabo. So zikhona ezinye izinto ezisihamba isikhathi ozogcina ubona ukuthi okay, lena angidingeli ukuyishuthela i-reference, isimple kakhulu, ngayi-animator without ukuthi ngibukele somewhere. But it's a good habit, especially as a beginner, ukuthi ushuthe something, yabo. So I encourage you ukuthi u-acte lokhu. If ungenayo i-capacity yoku-recorda manje mhlampe ngefone or anything ukuthi uku-acta kunankinga, still uzokwazi ukufollowa. But if you can recorda and then ngizokuguida, uzoba ama-example engwenzayo na wenze kwelakhe side, yabo. Ubuso bakho vele ngeke be-perfect, ngeke buwenze wonke lama poses ngale ndlela, yabo. But kukunika i-timing nezinto ey'ncane obungeke uyinake ukuthi okay, ngenkathi ubheke phansi amehlo like benyakaza kanjani, le phathi le emnyama ilukhunga yamehlo ibiyenza njani ngenkathi ubheke phansi, ngenkathi uphenduka usubuka ngala yini ebenyakaza. So wonke lawa ama-movement ongeke wasusele ekhanda, like it's all. So nami ngizokutshengisa into engishuthile and then nawe ubusuyashutha-ke. Le video lena ngithe anginga-edit ukuze uma usushuthile nayakho uzokwazi ukuyi-editha, ngikuguide step by step, into esike sayenza before, but ukuyenza over and over kugcina kukunika leyo lukhunga, yabo, ukuthi uyijwayele lento. Ngiqala ngirecorda and then ngiye kwi-emotion yokuqala, ayikho perfect, ngibheke phansi kodwa just like la, and then ngiphenduke ngibuye kuleli side leli, and then ngihlale kancane, and then bese ngiphenduka ngibheke kuleli side to ilukhunga, i-facial expression yesibili, and then bese ngiphenduka ngizokwenza le, and then bese ngicina ngale. Okunye about animation, unganqeni ukubukeka silly, yabo, wenza izinto oyibonayo na ukuthi zifani, because kwi-character yakho lezo zinto lezo zinika impilo, yabo. Lezi zinto izinto ey'kanjalo nje u-acte, even if kuthiwa u-actela i-character yentombazane, mhlawumbe awunawo umuntu ongaku-actela, ama-gestures, indlela oma ngayo, izinto ey'kanjalo, yabo. So lokho kuya-add kwi-character yakho. Mengidlala-ke le video, okay, go ahead and record leyo reference leyo, and then busiyabuya-ke nayo-ke. So masubuyile nayo uzovula enye ifile ka-Blender. So uyakwazi ukuvula uBlender kabili. So kunale file le esenza kuyona ubuso, njengamanje kuzovuleka a new file. So uyakwazi ukwenza izinto ey'kanjalo. Masuyivulile uklikhe nje noma ikuphi eceleni, uze la phezulu, klikhe la, uye ku-video editing, okay. Kumele ngithi new scene kuqala, and then bese ngiyashintsha-ke ngithi 1080 by 1920, okay. And then mangithi right click kwi-video, ngiye ku-properties, ngiye ku-details. Lento into ekhona kuma-computer onke okwazi ukuyibona. I-frame rate yami u-23.99, almost 24 frames per second, yabo. Ngenzeka kona kube u-30, ngenza kuyahlukahlukana ngamafoni, but akunankinga. Kodwa-ke make sure lana ukuthi kumatcha lokho, yabo. So kumina ngizokubeka ku-24, and then-ke bese ngiletha ividiyo yami-ke kwi-timeline. So
ubuyisela lo eceleni kancane nje uminimize makuthi akalokhu akaveli kahle kanje yabo, and then buseyidonsa-ke ividiyo yakho uzoyibeka la kaso uyiqalise la ekuqaleni ku-number 1 and then ubuke-ke la ukuthi ufuna ukuyikhatha kusukela kuphi yabo, la uqala khona uku-actor kumina ila and then before ngiphenduke kanje masukule point uselecta yonke into, uyadraga nje uselecta yonke into, upress OK ukukhatha and then udelete laba bangala, udonse ividiyo ize ithi uzoyibeka la ekuqaleni and then idlale and then ubusubuka la ofuna ukuyigcinisa khona-ke ngifuna uyigcinisa lapha ya, select yonke into upress OK and then udelete le part engala, delete and then-ke ividiyo yakho kumele uyigcinise lana-ke so la ku-end ezansi ubhala u-end khona uzosondeza kancane kanje yabo ukuthi ividiyo igcina la ne, but make sure ugcinise kule number le before la kunqamuke khona ividiyo ugcinise ngala, so kimi kuzoba ubani u-179 okay. And then-ke sekumele siyirende-ke le video lena as si-edithiwe kanje, ngizoya ku-output ngiselecte la engizoyisave khona bese ngiyayi-rename, ngizoyibiza ngokuthi face acting reference bese ngithi accept and then ngize la ku-post processing, lena isequencer so ngizo-unchecka u-compositing and then-ke la ngifuna i-media type ngifuna ukwenza kube ividiyo noma if kuwena kunama-options amaningi uselect i-option ebhalwe u-MPEG-4 or something kanjalo, but make sure kwi-encoding uselecta ubani u-QuickTime and then-ke mase uqedile lokho uzothi render animation. Okay, mase iqedile kanjalo uzoclose uBlender noma ungangasave kukwena bese ngibuyela kuBlender-ke so ama-pause enginawo mangaki 1 2 3 4 awekho 5 esikade ngitshengisa lesithombe lesi because lena sizoyithatha siyenze le and then-ke bese siyaqhubeka-ke okay. So into yokuqala upress u-A uselecta wonke ama-controls and then-ke uzume out, I think inde kakhulu uzume out maybe sogcinisa ku-frame 100 yabo, size la ku-end ubhale u-100 press u-N ukususa lento and then-ke ama-keyframes akho waselecta wonke angithi ngo-A, so uzowaselecta onke la uwamove all the way uwayise ngala eceleni yabo, mase uwasile la eceleni abe ngala kwi-frame yokugcina and then bese upressa-ke uthi uselecte u-constant and then mase wenza u-constant-ke uyabona ukuthi la mashiya la a-evil akhona kuyo yonke indawo nale singawadingi khona yabo, that's because ama-keyframes esiwamuvile ama-keyframes alama-controls ala kuphela but ama-keyframes la beshintsha khona amehlo ebe-evil ebenjani akaze move because awekho la ku-timeline, so sangihlola ukuyithola leyo nto ukuthi acashephi kanjani yabo izinto ekanjalo, but-ke into engizoyenza ngizoza la kuwona ngithi right click ngithi clear keyframes bese ngibuyisela amehlo ami ku-normal nala kuzo zonke lezi ndawo ezigreen ngithi clear keyframes. Vele le into elula ukuthi usheshe uyifixe so asingawari kakhulu ngayo njengamanje and then ngizoza ngala eqaleni kwi-frame yokuqala ngipress u-shift ngiselecte kabili i-control le ntamo ngiye ku-pose clear transform clear all yabo, ngenzela ukuphosa ikhanda kuphela manje according to i-reference ukuthi lihamba kanjani without ukuphazanyiswa ilokhunga ama-facial expressions yabo, and then sengizohide-ke wonke ama-controls asebusweni ngala because angiwadingi kwamanje ngidinga nje kuphela intamo, so ubuso siyabhayida, ulimi siyalhayida, evil eyes amazinyo eye assistant siyakhayida sinale control kuphela and then mawunyusa la uza phezulu kanje uza la eceleni uthi right click uthi horizontal ufaka uline la noma uze la ezansi bese uyadonsa usa phezulu kanje and then ushintshe lo ebe graph editor, click nje la egcineni graph editor just like esihlezi senza, uyabona ukuthi ngalana khona ama keyframes angithi la ebe siwasebenzisa ngakathi suppose ukuthi okay sitshekise ekhanda ukuthi lizobe litshekele ngala yonke leyo nto leyo, so once saqala sa-animator safaka i-keyframe lana ukuthi i-character ithi lilandele ivideo laba bazophazamisa, so ngizopress u-A ngipress u-X ngithi delete keyframes ngiwasusa kwamanje
bese ngipress u-I ukufaka i-keyframe kuphela la ekuqaleni, ngipresse u-T, ngipresse u-Bezier, yabo cause sesom-animator vele lo manje. And then sengizokwehlisa la, sengizofaka i-reference yami-ke leya video-ke. So uzobuyela ku-object mode, sesofaka i-reference, lo sesemsebenzisile vele something kakhulu, so sizomhide kwamanje and uklikhe ngale ekugcineni wenze sure ukuthi akarendi mase urenda ivideo yakho. And then-ke bese uletha i-reference yakho yesibili okuyi-video. Makuthi awuyishutha ngevideo, ngizokutshela ukuthi ku-frame bani ngenza into kanje, ku-frame bani ngenza into kanje, and then wena-ke bese ufaka lawo ma-frames-ke. Enye into, if uselecta le collection yokuqala u-CH sprite, uza kwikhompyutha yakho uzodonsa noma iyiphi reference uzoyifaka, izongena kule lukhunga kule collection yabo. So make sure wena uselecte u-scene objects because uyena sifaka kuyona izinto esisebenzisayo njengamanje njengama-reference. Uze kwikhompyutha yakho uklikhe ivideo leyo osuyi-edithile and then bese uyayidonsa uzoyifaka uBlender. Obviously vele uma uyifaka izoba nkulu yabo, then ilukhunga ikhanda lakho leli, then kumele uyiscale down-ke ilingane kahle bese uyibeka la eceleni. And then enye into important lana, kumele uye ku-output wenze sure ukuthi i-frame rate yakho isamatcha ne-video, of which bekubani u-24 for mina. Ma uyi-recordela yakho i-video ufake leyo frame rate lana ngawu-30 ngawubaba yabo. But unga-recording nge-slow motion kungabo 50 ba yabo kuyaphezulu ya. Before ulukhunge wenze enye into, double click kuyona la and then uyiname as face reference video, bese uklikha lana-ke ukulukhunga ukuthi ingabe saselecteka. Then bese sibuyela-ke kwi-controller yethu-ke lukhunga yentamo. Sithe masiqala ikhanda lethu lizobe libheke phansi, so silibhekise phansi kanje. Upress u-A, I, make sure ilukhunga auto keying yakho i-on la, and then ubuke ikhanda lakho ukuthi lithatha isikhathi esingakanani ukujika libheke eceleni yabo. Lana nje eligcina khona, nos la eselimile khona isikhathi eside yabo, lana nje eligcina khona ukulokhunga ubheka ngala. Yabo uthole leyo point leyo, mina ila around frame around frame 22, and then ku frame 22 uzoyi-reseta ilukhunga i-control yakho ukutsheka kwayo. Press N uze ku-items la ku-rotation ufaka u-0 la, so ungaklikha nje udonsa phansi i-mouse ufaka u-0 kube kanye, uzoklikha one by one ufaka u-0, press u-N, and then ku frame 22-ke uma kuthi ushutha yakhe reference wenza njengami, and then buse uyayiphendula-ke ikhanda lakho libheka ngala. Okunye i-reference yami ilukhunga idlula la ikhanda ngisayihlehisanga, so let's sort that out. Because u-auto keying wami ulukhunga on, each and every time mengiya kwi-frame ehlukile ngimova i-reference yami kuzofaka i-animation kuyona yabo, iya-move. So ngizoya kule frame yokugcina, make sure ukuthi ngizoza ku-22 la i-video yami right khona, ngiselecte wonke lama ama-keyframe, press X, ngikwa-delete, and then bese ngiyayilokha ukuthi ingabisamova, bese ngiyaqhubeka-ke ne-animation yami. Ngibuyele ku-pause mode, frame 22, ngipause ikhanda libheke ngala. Uyabona lana ukuthi ikhanda lami ngathi libheke phansi kancane but amehlo athi ukuya phezulu, but I know ukuthi ngokwe-animation ngifuna ikhanda lami liphenduke kuqala lithi, not kakhulu nje, just kanje, ndani bese libheka phezulu kancane cause ama-eyebrows abheke phezulu angithi it's like u-interested kulento ayibukayo and all that, according to le pose engiyenzela yabo. It's like libheke phezulu kancane nje and then ubheke ngalana-ke. Because la iyodwa i-control ekhona awekho maningi, eyisusu upressele ukuthi kuselecteke wonke amanye ama-control. So le with this one selected ungavela upress u-I bese udlulela kwi-pose elandelayo. Okay, so ngibheke ngala yabo, and then okwesibili mase uphozile i-character yakhe yajika phela ebheke ngakhona, and then usiyabuka ukuthi ihlale isikhathi esingakanani before iphenduke yabo. So let's see. Right there. Asinandaba ukuthi la ebenyakaza kancane kunaleya movement yabo leya, asinandaba nalokho, sinendaba nje ukuthi uqalane nokuphenduka and then siye kuleyo keyframe leyo, of which kumina ila ubona ngamehlo laphana ukuthi okay useready ukuphenduka, and then kushuthi kumina uframe 50 ngizopress u-I. Okay, mengipress u-I uzobona kuzoba naloya line loyana osho ukuthi iframe elana
nela ayafana, so ngiyiholdile leya frame akamove isidalo. And then mesisuka la ku frame 50 siyabuka ukuthi okay uyaphenduka uphenduke wamakiphi frame just like kade senza lapha. Kumina I think it's frame 72 or 3 ku frame 73, then bese ngimphendula ke bheka ngala. Angithi yabo i-control engisayiphendulile kuphela ile ka Y but le ka X ebheke phezulu aze ngiphendule. So angifuni ukuthi emisuka ngala ebheke phezulu kangaka ejikeze ngala ebheke phezulu ngendlela efanayo. So ngifuna ukuyenza ihluka kancane, mhlawumbe ngizothi ukumbhekisa phansi just nje kancane, not phansi exactly but ngimbuyisa kancane ngala ukuthi ebheke ngala, yabo. Mesisuka lana siyabuka ukuthi uhlela isikhathi esingakanani ngala. I-issue sikhona ukuthi i-animation yethu bese igcinise ku frame 100 kanti lana ngokwekhanda lethu iyadlula ku 100 and sesifika kulama keyframes angala ebesiphoza ngawo, yabo. So uzobuyisa wonke ama-control siwahlehlise wonke lawo ma-keyframes sibuke ukuthi ikhanda lethu igcina phi animation yalo, and then ke i-timeline siyigcinise lapho ku-end yayo, siyigcinise la ogcina khona animation yekhanda. So buyisa wonke ama-controls ekhanda siye la size ku bone collection sivule ubuso, ulimi, eye assist, mouth, evil eyes, wonke nje ama-control. Press u-A wonke ala waselecte wonke angala and then wadonse uthi kwayisa kude kancane. Lama keyframe la siwasusela ukuthi asifuni kwasebenzisa njengamanje and asifuni ukuthi ephazamiseke ebesendleleni la, yabonga kathi suppose lokho eshintsha enza le animation yawo, sifuna nje kube ile okwamanje neutral. So yikho siwayisa le kude kancane, noma ungawabeka ku 180 or 200 kuyafana. And then ke bese sibuyela ngoba ikhanda lethu selimile la alisahambi straight. Mawufaka i-reference video ku Blender, uBlender uyigcinisa kuma frames a100, after lapho ayibisa lokhunga. So into yokuyilungisa leyo ubuyela back ku objects mode uze ku reference yakho ngala uyivula ukuthi selecteke, uyiselecte and then uze la ezansi khona lento engathi sithombe, and then ama frames la uyawa extender wadonse nje igcine noma ku 5000, doesn't matter, but ukuthi i-video izokwazi ukudlala yonke indawo, yabo, cause ase extendekile. And then busiyabuka ukuthi igcina kubaneke la i-video yakhe igcina khona engasanyakazi khona ila vele ubude bayo kuphela khona, yabo. So kumina is around frame 179, ngizoshintsha la ngifake 179. Now uma ungenayo video ufollowa mina uzogcinisa 179, yabo. Mesibuyela silokho eqala sibuyele kuma controls obuso, select wonke, yabo, agcina ngala kwa 179 of which is fine, and then sesowahide wonke ke lana sishiye la entamo kuphela. Bese sibuyela ku controller yethu entamo size la sigcine khona ku frame esigcine kuyona of which it's 73 or wherever la ugcine khona, and then busiyabuka ukuthi leli khanda lihlala kangakanani ngala. Okay, liqala ukubuyela emuva ukujika, yabo, la amehlo anyakaza khona. So that's around 100 kumina. So ngizofaka keyframe la, ngizopressa nje u-I and then kube naloya mugqa loya osho ukuthi ikhanda lamanyakazi ngala. And then ke mesisuka ku 100 senza the very same thing ade senza kulama keyframes angala. Siyabuka ukuthi okay 100 uyasuka uyajika ugcina kulephi frame. So la ngiyamove kancane but ngizobuka lana nje engifika khona kule pose before ngimuva kancane ngathi ngibuka phezulu kanje ya, cause ngeke ngisho ukuthi ngigcine lapha, yabo. So okujika nje kwalo let's say kugcina la ku 123 before ezenyuka esikanjeyana ligcina lana let's say 121, and then busiyelijikisa ke uliphosa kanje. So uyabona ukuthi nje yakhulu ngabheka leso angifuna amehlame efihleke ngimuthi, so ngizombuyisa ngimbeke ngala njengakubuso lobe ngibenzile la. Okunye ukuthi ikhanda lami eselikla ku 121 mawubuka ivideo lenyuka kancane before lijika ngithi. So akunandaba naleya movement ukuthi lenyuka, but ngiyazi ukuthi lenyuka, so mengilibeka la kumele kube ngathi libheke phansi just kancane, not kakhulu cause ubuka phezulu angithi. So ku rise laphana
and then-ke mase ngirefine kahle sengizobe ngiyenza leya movement leya ukuthi enyuke, but okwamanje ngizobuka ukuthi leya movement ihamba igcinephi. And then uyabona laphaya around frame 148 asiyaqala amehlo ayashintsha and then ikhanda bese liyalandela. So frame 147 ngizofaka u-I. So uyayibona into engiyishoyo ukuthi i-reference isizaphi. So every time mase ngizoshintsha i-direction amehlo anyakaza kuqala and then ikhanda bese liyalandela. Like nje kusukela la eqaleni amehlo yabo lapha athi kulandela ikhanda and then pause lapha amehlo qala and then kulandela ikhanda. Same thing nangala amehlo kuqala and then kulandela ikhanda yabo. So izo zonke izinto lezo oyifunda ngokuobserve i-reference yakho ongeke uyisusele ekhanda yabo. And then-ke lapha ku-147 useyajika usebuka phansi-ke sengiyabuka nakhona ukuthi ufika kuyiphi frame. So la usuke sephansi exactly frame 158 bese ngiyamphoza-ke ebe kanje, but ngizombhekisa phambili, ngifuna ebheke phambili nothi eceleni kanje. By ukuthi ebheke phansi ila engumbuka khona kwikhamera, ila abaleke khona kakhulu. Ngalana ngenzela ukumrotate na yonke into, but ipose yakhe la abaleke khona kwikhamera. So la angithi ekugcineni unale evil eye ubheke phansi kanje, so uzombhekisa phansi not kakhulu, just nje kangaka, and then-ke lapho usemile straight until last frame 179 ngizofaka u-I keyframe. Okay, mangisi play bheka ngala ejiketh and then last one yabo. So njengamanje i-movement yami is-stiff kakhulu, ihambisa kwe-robot, of which is fine. Ilukhunga-ke eposition yokuqala angithi ubheke phansi uset ila uzozala ku-timeline upresse u-M ufaka ilukhunga and then bese yajika eza la upresse u-M cause ipose yesibili ila, then leyo pose ime and then bese yajika iza la esebhenga la ipose isathi lapho press u-M. Uma kanje la okunama poses akho khona la kusayipose eyodwa but isiyajika iza la upress u-M hold bese yajika iza la ufake u-M. Thina senza ama poses amangaki 1 2 3 4 5. So 1 2 3 4 5. I just want to say ziningi indlela zoku-animate yabo, but whenever I teach ihlezi ngifuna indlela ezokwazi ukwenza sense kuwena ukwazi ukuphinda uyiphinde usuwedwa yabo. After ukwenza lama poses la waqeda ngawo, into osuzoyenza-ke usuzoza kula angenawo le migqa le yabo, lapha nendawo la asho ukuthi ipose yashintsha ishintshela kwenye yabo, into kanjalo, and then usuzolungisa i-movement-ke mayisuka iya to the next pose, mayisuka iya to the next pose. Okay, and then-ke i-trick lana ukuthi okay before senze yona select control yakho uye konke lama keyframe upress u-I just to make sure ukuthi wonke ama keyframe kumele bekhona afakekile. And then mase siwafake lawa ama keyframes sibe solungisa into encane. So ngoba ebheke phansi kanjena nje le control le ajikele eceleni nazo sisebenzisa. So lana ubheke ngala kancane, so muthi just kancane size la ngala is like ngala kancane yabo, just kancane ngala. So lama keyframe awasafani ngoba ususukela umugqa, press u-I uselect le control C uze kule control V cause kumele afane. Okay, ubheke ngala ephenduka ebheke ngala, so ngala ngathi usetshekele ngala kancane, copy paste size la la ngathi uqondile kancane, then size la uzobheka phambili akunankinga ngasimiyekeni kanje. I-trick yesibili lana ukuthi kulezi ikhala lezi ongaqondile khona onganabo labo line laba, kumele sibuke ukuthi ikhanda lethu lijika kanjani ukuya to the next keyframe. But ke if lijika liya ka left or right, la elijikela khona
iphani nendawo yakhona siligobe selishone phansi, iphani nendawo lakhona siligobe selishone phansi ukuze melijika ligobe lishone phansi and then bese livukela ngala. Nangala ligobe lishone phansi bese livukela ngala, lingahambi straight kanje yabo. So soza kule frame yokuqala sibuke khona. Enye into engiyinothisayo la ukuthi ikhanda libheke phansi, yabo la ukuthi alijiki for isikhashana bese kunkathi liyaqala phezulu. So la until frame 6 ngizofaka u-I kanje. So ngizokhopha le frame le, ngithi Control C, ngithi Control V because ikhanda lami limile alijiki bese kunkathi liqala ukuphenduka la, yabo. And then le mawukuthi nakwena limile kancane ungakwenza lokhu, but mawukuthi nje zithi isuka libe lijika lithi akunankinga, ungayiqala la iframe yakho. But since eyami ke ukuphenduka kuqalela ku frame 6, ngizoklikha le marker leyo, uyakwazi nje ukuselecta kuyona bese uyimove around. So ngizoyibeka la, uframe yami yokuqala kuzoba la uframe 6, okay? And then usiyaphenduka, and then emephenduka kanje ikhala lisuka la kule point liza lapha. So phakathi nendawo somewhere, yabona i-reference ingcono-ke keke, uyalibuka ukuthi lishona phansi livuke lithi kanje. So la phakathi nendawo ubuso ngizobushonisa phansi kancane ngale control le, kodwa ngathi lislow-ke melisuka la lithi kanje liza lapha, yabo. So mhlawumbe ngizolisondeza kancane ngala, just kancane, just uklikha la eceleni and then-ke bese liyaphenduka kancane nje, just ukuthi leyaphathi bephana nendawo between la kanjena-ke. So play, ngize on the next movement, lisuka ngala liza ngapha, ngibheke la ubuso obuphana nendawo khona somewhere ngalapha, frame 62 lana iphana nendawo lami likubani liku-frame 14 la frame 62 ngibhese phansi nakhona kanje because usebheke ngala eceleni already vele, mhlawumbe ngizombuyisa just kancane kanje. I'm happy with that. And then bese suka lana-ke sesiza ngala nakhona from 100 to 121. So checker phana nendawo lingala oku-111 sibhekise phansi. Mekuthi liya kancane phansi uliphushe even more, just nje uthola i-movement ekanjeyana, yabo. And then bese kuthi kule part ela ekugcineni, yabo ikhanda lisuke phansi angithi liyaphakama kancane, sisazokufixa lokho but ungawari ngakho, kodwa siyazi ukuthi liye phezulu angithi melisuka phezulu liza phansi, kanti ngalana belisuka phansi salikheva phansi even more la phezulu, yabo. So kungakuhle ukuthi melisuka la phezulu liza phansi silikhevele lithi kanje instead of ukuthi likheve lithi kanje, yabo. Instead kube ukuthi lehle lithi kanje, because uzophakama ethathe momentum yokuthi eshintshe ebe evil face. So kungcono ukuthi aye phezulu kunoba phansi. So zaphana nendawo somewhere la 152 and then bese ngimusa phezulu-ke, ngiyamrotate yaphezulu kanje and let's see, kanje but ke sengathi ngam-exaggerate kancane la, nalamanye ngingawa-exaggerate makuthi awayi phansi kakhulu, just a bit more. Let's see, seku-too much, anginankinga kodwa la nakhona sikuse phansi kancane, and then lana-ke just nje kancane kungabi happy kakhulu ukuthi kube noticeable. Ngiyayithanda leya movement, okay. Once saqeda ngalokho, the next important thing ukuthi ikhanda malisuka kule pose liza kule, lisuka kancane bese liyashesha liza kule pose bese lihamba kancane liza kuyona, yabo. So slow, fast, slow. So into esiyilungisayo ke landelayo ileyo. So sikwenza kanjani ke lokho ngendlela elula? Uzokweqa maybe 1-2 frames. So kumele frame 8
upresse u-I ufake i-keyframe. Ku-frame 8 lisuka la leza la ngithi yabo ukuthi movement encane. So le movement le lona sengizomeqisa 1-2 frames more and then sozohlala kancane ebese yashesha eza la ebese eza la. And then ngizoya ku-frame 22 ngithi 1-2 ile movement encane yabo. Ngifake i-keyframe bese ngiyahlehlisa 1-2 and then sezothi slow fast ebese sezothi slow eseza la. Let's see. Yabo, and then sengizokwenza the very same thing konke la angala, unless ama-keyframes akho emesondelene kakhulu then ngeke ukwazi ukushiya ama-spaces ama-keyframe awufo phana nendawo mhlawumbe azoba mancane yabo. Let's say for example iframe yami ila nale ila, uyabona ukuthi angina space kahle kahle, ngina frame 1 2 3 already sesiphana nendawo, 1 2 3 already sesiphana nendawo yabo. So kule situation ngeke ngikwazi ukufaka i-keyframe ku2 ngihlehlise 1 2 ngizolibeka ngala because already sesidlula kule keyframe le. So la into engayenza mengifuna i-movement encane ngingathatha lo because useduze kakhulu, mhlawumbe ngimhlehlise like 1 frame, ngifake i-keyframe eyodwa bese ngibaseleksa bobabili ngibasa phambili. So usezothi just kancane ebese ethi fast ke 1 2 ngithathe lo ngimhlehlisa i-keyframe eyodwa ngifake i-keyframe bese ngibasondeza kancane. Uthi ngibo yeah, fast and then slow yabo. I-movement between lo nalo nalo nalaba inkulu, so into kanjalo ke. So control Z, so into kanjalo ke. So mase sincane ispace ungasichisa kanjalo and then sesoza kulona senze the very same thing, 2 frames 1 2 I nangala 1 2 back I and then lana kule frame yokugcina sekumele phakame eshone phansi. Khona indlela engizokwenza ngayo maybe not manje but la 1 2 1 2 already usela yabo, so anginaso kahle space, so ngahlehlisa lo ngithi I bese ngiba selector ngibasa phambili. So slower fast la akukho bad but nalo ngamhlehlisa ngimuthi ngizofaka u-I la and then bese ngibadonsa ke ngibathi kanje. Ngishiya ispace ama-frame awu2 1 2 1 2 yabo. So play, yeah, into kanjalo yabo. Ngisazorefine kahle kodwa ke. So once siqede lapho thani control save. Uyabona ukuthi la okuno line khona ikhanda lethu limile lifile like that yabo. Kumele sibe ne movement at least encanyana before li move, nala sibe ne movement encanyana nje engajumpisi before li move yabo. So let's sort that out ke manje ke. Uzonyusa la kancane sibuyele kwi graph editor yethu iyona soyisebenzisa. Uye ku view uklikhe only selected keyframe handles, uklikhe la just to clean up lapha kancane, okay? And then uklikhe normalize option sibe nento kanje. Angithi into ebesidila ngayo la kuphela ikhanda lethi liya rotate kuphela, akukho la esiliskale khona, akukho la esilokhu khona, akukho la esilishifte khona la move yabo. Maybe scale sosebenzisa but asisebenzise kwamanje. So uzovula la bese kuthi wonke ama controls abhalwe ulocation because ulocation owokumove uwahide kuze ngizosiphazamise ngabikho la. Iscale akaze sisebenzise ilesi sokusquasha up and down yabo. Mhlambe angithi la uthi slow ebese yajika le phathi le phana nendawo and then bese le phathi slow ne lama phathi aphana nendawo. Mhlambe lana sengimsquasha kancane, clicka la bese upress ushift just ukuthi umehlisa kancane sikanje yabo for iscale just kancane. Size kulaba abanye uframe 62 khona ugobe ezantsi angithi uphendula ukuthi kanje. Mhlambe lana singa selecta nje la and then umsquash kancane kanje and then uzoba nale ya control ethi kanje, same thing nangala usquash nakhona and then bese uthi la egcineni esezosuka ephezulu eyaphansi asingasenzi iscale okwamanje because i complicated kancane ndaba la but ngizokutshengisa mase siyenza.
So sobuyela ekuqaleni, sisiplay.